papa akono hayen hayen kaya na fiewura ni fie fiewura ni fie tukwa kwa chiri wafa foto ni sika kura srane kotokro mo da ansa no be fie o de brother pito no o de brother be breba to e na no from nya no na ajin sachina wa ma yen enche kura na wuwura no eba itino yani ngunsempa no ho ntini ewodwom ha ebitumi agina baabi akama nako ngebe etumi akama na ba ha but wonyame a wojadi okronkro no okope ba ko ayira no wona asoma ye enwumre eti wo ye adwuma de na emo mfaso ene wakoma fam ye na yene wonche nyame asem ade nkwa bebrewo ena bi ba ne ye na tubetwa adie bia ewe wiye pachote ase na hye ne nso eye benanti aye kwa aye bei edabone da yenim eti bible se ka ubofo wo mranti birim ansana enabone na eti obia wo aha ya rutie ye no mo nso a who are watching us from all around the world, I will come and welcome you nicely. But Niyamam Payansa, and Moyamam Kawa Wutiasia, who and Wasumaya and Yumrei Ewo Musa, as a one Mugruno super set, Ugu Asam Ewo Woma Akumum, Boyer Sudi, Esre, Wadum, anyone who in Yamishe, Brantani Mabawa, Ewahe, Boyer Sudi said, when Sa Ebekata Moso, Rapaja Womosa Franka, Amu him. Will be a Jumani Nisikasam, and up Chilbing, and the Brame. And we yesterday, Mupuja will be a Shebre Esikunko, Eso, and with Jesus, and my dear be a Besia Quay. You treat us yesterday more, and then you may Mawasa Mancasano, and says you woman for. Now, say Jesus, and you are dominant. Amen. Amen. Mamuna Ajo, when Yamia Sugi and Kamo. Ebe dini kani ya niche bebrebe ese yeshia ewo idwemu ha na yeni anomo nso a share from around the world online on YouTube and on Facebook. Thank you all very much for joining us. We are live right here at Ofankom Moves. We are here with all these lovely people sharing God's word, and we want to welcome you all to join us also as we disseminate the heart of God to God's people. It's going to be amazement. You know, the reason why we speak our local language or dialect is because, you know, we would like the audience in this particular place and the audience in most of our crusades are like that. So bear with us, you know, as we speak the heart of God to God's people. Amen. Jeremiah chapter 6 verse number 10. So bad. Anka because why adwuma wo de asem mi bi samo atopanyom fo yi bi na ba ha wo mo ahiri ya wo mani aye kumu yi ene ba ha no mo bo atopanyom a mo ye sure se entonua mu betimi akoso atwe eye kosa ene mi bi sa wo ni bi gega ma mi tiawura de asem Kega mabro ni ye. Why na menkasa menso na? Why na menkasa? Na me mono koko. Na nyumrai why na yankasa nche no ne mono koko. Na wate. Na wate. Hwe wona so asisi. Enipa aso asisi. Na wontimi nti asem. Wo montimi nti nyame asem. Hwe wade asem da no wo wade. Fi nyame asem da ne ye de. Ahohoro ade. Na nya ye de. Enye wonde. Enye ye de. Ye mpe nyame asem. Ye ba ye mpe nyame asem. Wo de nka ma yi na nkrofo nwi na ba na so yi magic you said ye nka na ma. Obi na ba ha na wo de girls ba ha. Girls here woman shisha dross odi bibi ba ha ene wo bu o mo panka boys nka mo boje so nka you phone ka utwa just a nipa pense hunu. I'm telling you brother am huru wo asete na imo no you ense hunu ene nipa pe na so enana dwi as a years enumre wo soma me se me mfa na sem emre wo ebere yi eye kokobo ye nkrokro ade aye ba ye eye wadwene si e pa for the boy ayi fufuo bi wa ase ha
kipiska no o kwa jipi ya ponche to so ya ji aben kwan ji bokoboko ni mmiri ene nwa anya kwan kowe aforiboni wo hia ye ene ye wadwe nsachira etitia na tia ni ye pa because ye Kenya me atwene na dia kire wo nyame tiri mu asem ene ye pese ye ka kire na nke ye sika nke ye ma ha I'm telling you because nyame am ya kwenya wa abrochire ekebe tira ho ne agini atwene kese afiri wo mo ho enye sika wonkwache hu hia wurate enti ni aba begina ha ye Kenya me adwene mpajo tie ni ye firi se enkwa etia eni bebi won mo ne ye ne wo mu na na di dwa wa ha ye ko wo mu kulo mu kosie wo mu ya nwere ho ya nte ase ya dwene ho ya ntima nte ase etitie ni ye firi se obi anim da ne brebe so ebre no enim kaso ena enhyeda wonnim da wo so brebe ba eti ahusiesie mu ne ewe ya ba obi akoko eti no obi sasa wo na menkasa ngire no na you know me mo koko no ate efiri se ya samada no on pay wo nyame asemati tie ni epa eke nyame adwene eti obi a edimenti asemo aye pese eka ade kire wo nyame nkrofo ni ye ade amahunu se nipa akoma aprim Hebrews chapter 3 verse 13 me wo nyame asem Hebrews the 3rd chapter the 13th verse ade no wacho no nukredi ehun ko na mo mututu mo hofo da biara obodi se de wasi ye hyiehia ye ntutu ye hofo ko na bone na da empipru makoma bone na da eprim nipa akoma wodi ye from na ye ba ha efe no mo bubo no fui se mo mu bi efa na mpra o mu ade bi o firi se bone eprim na koma that is what it does obi wa ha na we lanka do nyeska 1 2 dia bone no eprim na koma ukokro no bo na wutimi succeed 1 2 bone no eprim wa koma ushiri a obi a wa ha ushiri ti asma meka no bone no eprim wa koma oh yeah so me no mashida into wushi a minim so wushi obi a wushi a wa ha wo pa jai be se bi a 2 years kra me hu a metimi hu so wushi if you say mini ya no mashida into no yeah mini ya no into na metimi ba well so was so for emudu do say ne betimi aba ha minti na metimi ba ha no because me grow for na wa ha manoma petition da manom ensa eburu na manunum bi da ntimi hwe mo ha me hwe mani a metimu se moboro ha itinu muni anomo enya ati ni ye me ka sama kire mini anomo pa ne mo wa mo wa hey atopafo ne atopakanka ne empina atwefo no ne ade amobutwin na no e ka wo na yehu asemmra mo nchen mini anomo no mo pa metini mo ye na se yie etime be Kenya me asema kire wo pa fa na sa kire efiri se wodumbire ni onyame wo mu boni ngu so wode adwensa efiri se na ninyi obi a ode boye ni bia ewu ho Ezekiel chapter 33 verse number 11 elimi kinga owiana ya kinga baby so ka Ezekiel 33 verse 11 won say kacha won say so me nganja some tiasie yi so brother ti Nyankopon asem ni ampa obonefo wo nyame fe oni pa bonefo ni wo enye nyame fe na won so obonefo be sane afi na so bia be satida afi na kwa mo na wonyankwa na wonyadie ya enkwa wonyadie John chapter 3 verse number verse number wokodemo na ko Yesu nche anacho na nyumre mu wo mu din komodie no enkoromodie ni mu ana wo mo keka ne ma bi na mpese me kabi kire okenga wo mamti no nipa bi ofu frasifo ne mo ha ne din Nikodemo okoro Yesu nche nyumre ko ka kire ne se owura me catch pacho say na obentumi enye nsenchane a wo yi jese Onyankopon kana bia ni wo wetumi enye nsenchane a wo yi jese Onyame kana ho Yesu boase ne se koma chem ne ko pa se wa wo obi fofura ontumi huru Onyankopon yi Onyame ayi ne no ontumi huru na Nikodemo se ne se Nikodemo se Yesu se na no nipa wo nyini no ebe ya dan na me jira he masa akosha me ma me yam ame awu me bio Yesu boase ne se chem ne ko pa se no kuro mu pa se so ne wo ma wo so ne wo ma wo ontumi nhyɛ Nyankopon yi ahini ye no ontumi nhyɛ ne mu ofu honam wo no uri awa wo no homra mu no ye honam na de ofu wo ma wo no wa wo no ho mu no ye ho e ma no nya wo wasa me ka so itwa so wo if I go fa ko epe if I should tell you the wind blowed where it listed you can hear the sound thereof but cannot not tell where it's going or where it's coming from so is the man that is born of the spirit Nikodemo buase ni say na ye no ma ye ho na
why? Yes, boss. Yes, boss. Yeah, you should check for no name. Yeah, children, I want to meet you as a man. Some of the current power say, can you really? Yeka. I dear you name the Eka. Now the young lady want dance. Any one. Now someone here dancing. And someone here dancing. Some are coming from us. Some money. Come on, assassins was some. Now we need me. I better not become a become a suda. Some more. Bet me a phone call. So did you feel so sunny? You know, our focus on the sunny free. What's wrong? Now said the most amount was Moses lifted the serpent in the wilderness. So would they lift up the Son of Man? No, anybody that believes in him, Obenya dear, was Obenya dear, will you also Obenya dear? And until Namijina Henumre, a Kadanko and some awesome Kakrantini to your TV programmer, your UTV, any Atinka TV, no, Atudini Dankwansam. Every Tuesday and every Thursday, Uno UTV, Himachi, Bukua de Bia Uru, UTV na Atinkanso, and what I Himachi be away. Dankwansam, and you catch it all. I'm telling you, so you are sitting in my one game, but when Uncle Pompa said, we are not do. Who he and found your wire. I saw the one in Abacho, Maminga Jamo, and Nantani Mabao, Unipabia Siso, Nasa, Unim Krisa, Nabrabo, Etimia Basa, or Bo, or yes, or Boan, or Behunusa, or yes, or Boan, or Behunusa. If it's a Christo, new Abrabo more, and near meant to be or Abrabum, I just Christo Abem, not as Ania Mano, Etimia Friwako, at dear Baku, Dikaya, yes, you knew Abrabo more, Akushibra, it is in your life. Obia wabakoshi uhunu nyamie no nyam don the same say obia wabakoshi unyamie no nyam ebepene say obi betimi afele ne tank na we dey come price so eso we dey ko check the girl akohwie no obi bo akoshi ameka kire uhunu nyamie no nyam na nka media medune sanka usi so no uye patwuma pa wo pa wo baba ako na waware ne na tena bobra wo pe be ma ba ako na ne na ware na matena na mo bobra na mo hwemo ma aha eno ne bra papa na wo mpuna twe mpuna phone nine when you catch the way and when you catch the way sabra no me catch the wusi so na de kan wa wonche I'm telling you who's about musu wa wunyeska wunya favor nyesika and I would share sabra na se and no sika na hwete hwete ya nyansa be wutirim I'm telling you the heart of God to ni pa obia siso na wo de nsanom enubone nom wiishe wo de kan wa me ka asama chiro and until na me pasa me bom pa ma wo bia wo hye se awurade ye wadom ne moa na wo yi sa akoma ne free wo sufiri se wan we ye be sa wo hye bere na I'm telling you wo betumi anya sika pa e de akwa achire ba wo hye a wani na ho no watumi anya adwene ne wo yira tena se adwene abom I'm telling you da bia wabro wo be da na wo yira adwene abom na ma adwene wo ma school ho e be da no watumi atena abom wo be bia wani so atentan to wo be ka ba ko na ye ntokwa na mako and da bia wo sorry anopa na dia ba adwuma wo kwa wani so atentan wo na ye ntokwa enkusi da ben na sabra na be koso onipa bia wo si so na wo de emasam emasam ekaho I'm telling you unye ye meka ade ba ko penti a omai we enkoso wonpanifo bi atopa kankan ene wo so tie ye kanya me adwe a chero tie ni yankanye ni papa fo ebi ya me ka cho sa atopa bi de wo be ko bonsam jemusomo nte atopa bi enye ni na na yebu enya wo yire de na enye wo kunu de wo di sie ne ebepem e ka sama chero na ya ka chere momonte edwem hangrofo fangrofo ahada bia wuni ma me ka chere mo ma ponko fie engrofo de ntomasa wunu yi so aha wo be ba na tim you know o sori anopa na ye nto ade a wonti ase senti na maba he e bom pa ye se wonyame nyim mfra ba igurum ni abaisem I'm telling you wo aponko fie no obi di ade abebe petepete wa patem me se ne me bom pa ye agu apata biye wo hem na wonyame nsa ni nyame tumi ni nyame ngosra aba hatie ni nyame ke nyame adwenchiro afi wei wutwu mutan wo be yi we yesu dim wutwu mutan wo be yi amen I'm telling you the heart of God into me
masa wo be brato agu wo project na eya kawie mu ho ewure mu ho no this year ye be wie edan bia wo pese wo si wo be si asase bia pese wo to wo beto because so much of this onyame fa nipa o hira no oye ni yie onyame ma nipa nyansa ne adwene a yetimi de bobra ena na adwi na no wasam na me no katie ni epa emi enka nyame adwene emfa nkyerɛ na obia eti ni yie pa ebe emfa sodie ni nhira ene no onyam hye e de amenya me nkrofo ka me maminti amen kai wo bofo o mra ntibire mansa na bone na ba ebire bi be ba be ka se wuni mu ani chie e ka nyame adwe a kyerɛ wo bi ente ni ye ade a ye penda e da bi ba wo be kyerɛ ato ho. I'm telling you unya sika na aboro so e da bi be ba o de beto ho etu ya te ase e se e kan kwaje sam a huhia e metumi ya mawere wo se ne pa sorry e pa na asay ya to the point say e kwa sorry dem anke tie nyame asam e tie nkyerɛkyerɛ e tie atenetene tie tene ne nsam dan kwansam eni asonde akwankyerɛ fo e na be connect ho e fa we bra beji we fa we bra beji we na sane e mano na nkwawo mu a ene e kopa die wo dan mu ha na minto bi na emfa nkwayi o ya se e ma akwankyerɛ ene besi adane akwankyerɛ enumre ate ekrofo no acholof o mo se ye akwankyerɛ asiafo emu ni tide ekika asem bi ade ya kyerɛ wo beti atie ni ye e jollof bi anka me yire jollof we he a me pawache dia ante salawache anka me ngope bi ni ye ama kaka akwankyerɛ se ene yaku na ntwe ye bedi fu o kyerɛ sen ya ese aduane ne adidie ne wonom ne ye de kwa ahini ani mu a anka sa untin so ka no Roman for everyone say you know the kingdom of God is not meat and drink but righteousness, peace and joy in the Holy Ghost. One day as what God says it Romans chapter 3 verse 23 okay say me wa make and ya kyerɛ mnantia and maba wa yeshia wa and anwumre ya yeti wo nyankopɔn asɛm na tia asɛm ne ye pa ebe mfaso de we ka ma no mamti but Romans chapter 3 verse 23 what say but I say if we say when you na ye bone obia ye bone nyankopɔn ne wo nyama bɔ onyankopɔn ne wo nyama ya de aboye I'm telling you, Romans 6:23. Romans, but when you catch no Jeremiah chapter 2 verse 19. It can't so much remove 14 years. Now, Bonnie Batchu was so. Now, send a church to him. More money, girls are money and a muntie. O Bonnie, a Batchu was so. Tini. Now, I'm doing so we are Bema, the Nkanu Binyamwa J. The sharp of Fran. J. The sharp of Fran. Munse muntimi nka amen. Ubetie na antie se me ka asem asunti. Ubetie wenti am de betag, wenti am de be WhatsApp, wenti a de ba attach, wenti a e be pie wo radio, wenti e be pie wo TV, so do dia ubeti. E ka asem a chiro tie ni. Hallelujah. Amen. Oh preaching ni de be wo enwo ko e be twitwi, entwitwi. E twitwi wi e be pone. That a chance ya bought from where upon no TNA. You know, because me no idea me who Ghana mema when say when you am phone ya patuma and then it ya wompe or ba sanseni or oya or ba pone or baby or bed chaman for or TNA. Or penny what then sabe ura na sum. I'm an to me ayera. Woman no mope. Woman po me mad your for Yanseni on penal. How will you think Proverbs chapter 5 verse 3 no M18 Yamiasa? I don't know Cocobo. I don't mind a whole cocobo. No Bassan, yeah, boy, my home coco. Also a Bassan, and I'm not bet you was so. You are ma would draw a dubaco or Bible. Baku pack near Warreno, Ushie Muduni Nape baby fa. First one, also a Bassan Sani kind. Now, not see a was so, now not seen a war as so. No, yet trust in a war. Bassan Sani, no more troche a war. Then a tea young cell, you know. Nachino a more penno, Nachino a more penno. Or say, you know, Sabon, you know. Now, I'm to send Cranton for a chili honor, a yenam, brother, you. And yes, sir, that could be a beba now, I did a 12 ho. I tell some at the actual Nigeria, you know, as I am. A cast much now. When I don't go we are as a leaky video, normally about trouble and normally it me a married a whole. So we need to fear not 21-year-old ego anymore. We need to fear
na 21 years egu animu ase etimi yɛ ma werɛ ho oba pa o ha ye ne bobra omo mpe no kan ma mti ne nan sane ko wo mu ne nan esane ko wo asamado na anamo to so oba sanse ni anamo etutu ko asamayato enkwa kwan de onko kwan de oba sanse ni wonko ho na anamo to ko de onim ho na anamo etutu ko ni wonim ho afa me ba mu ntie me ose afai me ma tie me na wonyim ho firi nanum asem ho ose yiwe wo firi nanum asem ho na ma wo kwan firi ho kwa achichiri na ma wo kwan emfiri oba sanse ni ho enko achiri na men fie pra no men fie pra no wanfo ni di ama ebinom enye sa wo ni die oba sanse ni di be ma obi fufuro ene wo fie ama chimodefo enfidudu a wo di asase so oba sanse ni di be ma obi na ho eni wade amen ose a ho wada be di wajapade amen na wodwumade ante obi hunu fi na wodwumade e be tena obi hunu fi na wo na edi akiri no be pa jo tie ye ko wan pene wo be hunu se be wi awie no na wotifie pempene so oni padua na ho na masa fe wo be hunu se wo fon wa wonyare na wan ka se oba sansani me ka se ma kiro ba bia wode wo be wie enya some you will enjoy a short time pleasure and miss the opportunity you know of a lifetime benefit. Tia semni ye pamedi asemno ena eba ne pompon so we can kan Proverbs chapter 6 verse 10 oba wo to so no kan no asem verse 24 na show so for oba bone ho ebe show so for oba bone e for oba ho water chema oba ho water chema doko e ma woni me na ho fe wakoma mu e ma wani anya de e me na ho fe wakoma ma wani mre na ho fe eni awo fa chi o me kasa kire mo read the word na man na nimfa na ni so atete nchewo e man won fa na ni so atete eyelash extension nye na eba e wo baaburu mu dadada e ma won fa na ni so atete nchewo na sam oba dwamanfo e sam oba dwamanfo woji oba ma pa no woji be ma pa no sini no bi ri de woji ne nkwa kwa ne board dine ene e beji afi wo chi pa de oja be she kwa sa kire mo obi yiri ye ni na chi o sa na boy bi ye ne na word of Canisia comfort yire comfort bi te area ho comfort ni yire no ne twempra ena comfort di china no boy yi afru share 6 months last 2 months ene ekosi no obi yire ye beje wo nkwa ne boodene tie ni ye kinkan ko oni pa de oja be she ne kuku obi sase woni pa de oja be she ne kuku an ntade wenhye an ntade yenhye oni be fa nsrama so an nan wenhye oni be fa jasrama so an ntade yenhye sa na de okọ ne yonko yire ho na woni pa wokọ ne yonko yire ho no onya dan otie okọ okay obi a okọ ne yonko yire ho ni bi a wokọ ne yonko yire ho no onni bem ye di asam wo soro ho onni bem da I'm telling you meni wow misika akra menyan meye badwuma I'm telling you omo ye ni omo yoyo no de omo hwe yi a unso de bie mo fi so we ye fidie unse na no no wakaso odi na ji awire free mu chapter 7 okay kan yi bi ho Proverbs chapter 7 kan ga mam verse 22 no odi na chi awire free mu se na nchi awe koku no de bi kan free yi no omunya that's 7 verse 7 na me hwe ntete kwa mu na me hwe ntete kwa na me hu mafra no mo hwe mafra ni abrante obi a oni chi abrante obi a wachimi opra abonte mu ne nchi aso abonte ne kro eni echini na osene fa ne fie kwan osene fa wo ba bi fie kwan ebra na ade awesa enumre anaje konkon ne esum na hye oba bi hia no no fa dwamanfo ntoma wo fa dwaman ntoma na kuma asene sene jana na so so ka usi o ma be o ma kuma asensene o e ka sama na no ba ku ba ye man yi mo dross kura wo nhye bi o pagya ne to ne atwa o pagya ne sisi ne atwa hwega na mabunu no timi se mu ni future kasam akire otie ne ye enkwa kwan pa wo ho ye bom kokonsomonte etimi ye ma wira hu obi ye car wash obi ba how so near will move or did you know by now did you na say obi be follow no asonum ne ade enka dey wunya be say 15 Ghana cedi anka nyame abehwe pa o pe 15 Ghana cedi sa by 30 days and answer by 25 days me ska wikita how many people are able to me aduma in nya say ska so one ma wani an ho ube wonu say you waste the years ube wonu no at the 45 ube wonu no at the 55 now what it is can na wuntimi nya hwe eno nti na me se fa homa yesu fi so we nyansa Bible so fi mafra sinim twede kronkro e ma wonu nyansa e fa Kristo yesu gidie so e ko nkwachim o se twere na e fi nyame hu me mu kenka homa minti na ma church 2 Timothy chapter 8 o se kenka 15 ma minti e wada desem chapter 15 o se na so fi mafra se hunu tresem no wuti mafra se na wonu ma tresem na ai betumi ma hunu nyansa nyansa
push a little bit on the thing. And my own nyansa. I say yes, Christ did yes, I can't quite you. Kind Bible. I train you left in Yakupo. I've trained every Yami. Nayaman Church. Yaman Church. I train you. I tell you. I tell it. And it's in the name of Yanni. Hey, every day you are tinitinu. Every year you will move. It can't so much. We to be shut them with your masturbation, kikini BB, and your low sperm count. When you are tinitine, I cannot bunny if you are coming. I'm telling you, you know when I'm in class, I'm to answer my bumpy. Yes, some beer fidie, who saw the other fashion to them. Say, answer me to me now, mamma here from once, if be an fidie, any be the hall. I'm telling you, any part to me a fidie, a juma to me a fidie, phone call to me a fidie, text message to me a fidie, brother be our watch Germany, girl be wa Ghana, Mataiku, girl lead a on any chart. I'm a casa boys here, woman Tiase, who are Honobias and no high. We want to make a picture be about to know the atoso, or see you can have it for free. Now we're near Joe say hello. Yasumu Fidie, Yahomada, Kong, Unchasa, so a casa much no tune. Now, boy, ye Casacha, so will be no chatting with him that don't chat. Onyaka high no abloko, opasum yati in Americano. I'm telling you, I'm going to or Germany hot now we receive. Hello, how are you doing today? You know what panty are you wearing today? What brazier are you wearing? That crew, almost chatting a girl, no, it trying to nufu baku picture no de commando. Osena DNA, Bakunso, Uria, me be trust here also. Ramedia bro. And the exchange assistant is up at 3,000 euros. Was it 3,000? I'm going to remember you get to your 3,000 euros. If I am a coffer, was any train me, Bessa don't shoot an assistant as Abba, or travel to Ukutashina, Nimkusiamians, was Wabu Mekwasia, was me a dear book, was walking me for went to ya. Was in a one sending Nufu, was any man I'm sending you. I saw a young quantity and you may go to ya. Girls, no, no, do I if you did cast a match wrong with you. We, and I don't want my Christo. We are sorry, Papa, so the phone of every more Ghana, and Yanupi, and net this a quantity data. Jensen wouldn't know. Nepi Christo, that you are quite young, Cranquaji and Wedjuma. It cast a match low. Monthly slow, and you're poor, and I'm a Cranquaji and Wedjuma. No, we are quantity the phone. My dear phone, when you're Ghana, honeybee, and the mamma, and I'm Sumudusono. Piani, your king and the actual, hallelujah. We are king. I saw doing a cherry from Musade. What is an assassin? I'm to be to any thank you and I saw the move. Also, the move. Sagos no so more boldness will be to me a few one. No, seen any catcher and say, seen any catcher and say, I for the other, and then I'm a boy, and then I'm a boy, and then I'm a frabisha. I just show him. Oh, yeah, no, with the moment Macatan and Paso, human to move, the Crobani Papa and the apple. Read the so. Brahma don't mean Brahma don't mean and go see the quality and supply. I for the answer. I call the Sadia Hagana for Papa. I call high. High-end, can you? No, if you're ready for to quite for 20 seconds. So I go to Chroma and son of Befi. Read what the brother Pitono or the brother Blebato. And then I'm not from Yano, and I'm not from Yano, then the call. What in a chair from Piania, or in a chair, son and she are said, then she are Yesu. Madam Quajasam, the Bro, we any new one to Fidimu. I'm telling you, Fisa won't corner when you're media mouth 70 years. What I see so. Or now appreciate your so abro so only at your watch. Can we look in some 90 verse? That's all verse 9. And I'm in a say a year or whole. A year or whole. Ukurum, Adita will be down. And now I make us say, or China, you be a sino. Mama Yama na yentim kwajesam no na nche na mureba okura na katua de bere wo bia se de nyunyuma tie kinga mabro mieti yemfrishia na emu mfie de oso oso obi yemfrishia na emu mfrishia de oso na se bo so a eboro so a na do de wo che 8 years na mu wo ahode enu mo mpo ya wo ahode ene wo bere ene ehudie
na twam ntem so na yetu kɔ na hu obufa no de eye na hu wanyame abufu hia no de a eye ene wani bre sa hu so tie maye hu ye na kan se de tie se mame hu me na kan se de tie na hu nyansa kuma 50 years awurade mame hu se be ya me nyansa na me hu se 50 na be ho ti asiye ye jira na so won na no ye 70 years a me be ye calculation ketewa bi me pesa ho brasiye mu a wote emfi a wadi sesi ye efiri 70 mu me hwe ne aka asam kakra bi na me no ka wodi emfi hia dodo a wadi no tifiri 70 me hwe ne aka e wona abehunu sa asam a me de ba ye na ya asen hia e wase wetimiti ha ka se ye nua eboni be 21 Hana kasi ye niya kaba ebe wu 37. Ebusu afọ mu mienwe ya huyi. Hana kasi Kwame Owusu ansa ebe wu at the time wu ye. Hana kasi Susie Williams, my favorite actress. Ebe wu abra wu ye. Mu mienwe ya huyi. Hana kache se ye niya journalist tin gramo. Ebe wu at the age of 41. Tiani na wonipa nim ne bre. Wasa wona ato ho aboso me dodo e wonyame tirim. Onyame atwahye ama wo a wunsa hoda. Job chapter 14 verse number 5. Kika woma mtiabra. So asome na ato ho. So bia wujira haya shawo da ato. Na aboso me dodo a wotum. Boso me dodo a wo bedi e wonyame tirim. Na watwahye a wensa hoda. Wonyame atwahye a wunsa hoda. Memfa ba bia akompaibo. Wo hie bre ni duru wo bewu. What the upper edru wa confess I shall not die but live and declare. Shobagbo. I'm telling you. A brand so now so says any and there any and can nipa kan wo sena wo mo so to say bishop anoyebo and can also that so tiase. Then and can nipa bi to say bishop wo su tabiri and can also that so tiase. Abusia for mama men ka asem nkyere ma ebre etia wo enkwa etia. Enkwetia. We can free verse 1 mama ntie ebrade. Page 14 no. Page say onipa oba wo no. Ni na etia bi. So how ma oba wo no ni na e de. Tia bi. Wo na etia make asem akere. Wo na etia. Wo na etia. Or how on some qua or yes and showing or how dear Yabetu be. I'm telling you, yeah, boy, a woman, sometimes go in your grandna, dear Titi. We need in so granted, Yadia baby. Did you know who needed to do? Who didn't so that no so they are some over. And your fufu woody when you will buy a year upon Chibi so and number baby, no so call with Yamua, and also bet me all kinds of things. It just a migrant woman to be in you. When did I ask some? Who didn't so ask some? There's any problem, no? I'm telling you, Tini. And the dear who didn't want any year, the dear non quad who be cool womb. Abra will bring swing into me and Casam Nichino. We can go about them. Yes, and she. Yes, and she. Now, yes, why so? And I wonder why they are. What be when so was coming out to her. So was coming out to us. What a she always and a woman. We can go Job chapter 16, verse 22. Mammy Harry. But I say, now if you want to do, fear, Ubia, won't fear one. No, won't fear one. No, the bedroom. Now, what quay away, son, and me, quay once a mass as is. Mahomia. Home besa mine wonna ena wudi na sase so ebehi damina na wo ho mame e damina e twen I think say some 78 years 78:45 no 78:47 ke ka ho me hwe we nyame asam Psalm 89 verse 47 e ko san wo bisa okay Psalm 89 47 Psalm 89:47 kamina tia ye kamina say ye tia ade hunu yaranti na obo na ye tia o ye bebo kokko e mane nya wo sete said which is in Nebuchadnezzar you know what the name say sinebo ma ho odin na si Babylon wona ye tia we nipa na ye kasa wona ye tia ye pese ye kasa we ye dotie Sani ye pesi ye catch now. Genesis 3:19 kinga oma me nyame ade hye entie ne awurade asem kakan. Wanim fifrem na do bedi die. Wanim fifrem na obedi. E dia kosi so obesa na ko. E dia kosi so obesa ko hene. Dotiem. Efisemu no yi free. Ye yi free dotiem. Now ye dotie. Awo ye den. Dotie. Me ye den. Dotie. We ye den. Dotie. Ye den. Dotie. Dotie. Na dotiem na obesa na akro. Dotie ni ma na obesa akro. E ka asema kire otie ni ye pa. Adamna da homa wo bia
memfa wo ne wanya memfa wo nipa wo ye adamna da ho ma me de asem ne ba na wie ye me ka asem ketewa bi e de akire wo bibia wo tie ye mo mo hwe ye ewo ba bibia from around the world me ka asem ketewa bi e na de we are not here wonna ne hi enti na o se huudie mu huudie ni na ya huudie e dan no a wanya ne ya huudie wana ka asem wo fa ni mu ado me ma me na me soa Georgina stores wana ka asem obi be form japade ye nsusu da enso asi I'm telling you ukokwa wu no mu ne ade a wo de fiti free ayi atibie na fa bram branch e de ko be pon wa kotafo wo de ko ayi nso a wo paifa Eno mne ate a utimi wu na dan bebrebe wo ho omo esi adan na nkasa wo mu ne ho biu e penti keke yentimi mpenti dan no tinie ade bia wo benya e be free wonsa e da bi beba wo beda ho I'm telling you e da bi beba obi ne betware wo obi ne obi atamo ato atakam e da bi snatch husbands and go and snatch people's wives. The house of God has now turned into all kinds of madness where the people don't fear God anymore. The house of God has been turned into the place that the moment you begin to talk against sin, iniquity, transgression, and wickedness, yes, super bully pakukuomu nsamaten said masempatie no dabi ba wo nyankopon be fa Kristo Yesu so ebu onipa bi akokuam asem me ka che mo ne nam se mu pesikaduro no muntie yi o na sa na ye pesika enka wo mo ase wo ma wusika no nka wo mo wusika me hwe nipa bi a ahyehyɛ batakari no ne ade o mo abodo so azafo nkoa wo pa konfo ya za to mi se yo mo ni azankoa pescabra mame mohoma now the house of God. The time has come for judgment to be in the house of God. The house of God have been turned into the den of thieves. The house of God have been turned into a pivot of exploitation, deception, manipulation, seduction. The house of God have been a place of ridicule. The house of God have been turned into playing grounds for charlatans. Ecclesiastes 2:18. E kan no wi amede asem na e ba na wi e kenka Bible me. Na me bra no wi asem nyina afo. Bra wo brana. E be funo. Some be ja no ma oni po bedi ma de no. Se bra ye bre na ye be ja ho. Yes sir. E ye na awra hu. Efin sa akode de bi da nipa so. Wo sore no wankwa wunni. Enso se bra wo bre na enso wo be ja ho ma obi a wa mre ho abefa. Awra ho se. Na when on him say obey onyansafo na kwasea. I na nim say madidifo no be nyansani ana kwasea. Na so obedi ma de me bra ho me de nyansam nya nyina wo wiase. So oba be di ma de. Ko. Yensu yehudi. Si we yehudi. Na me no wo me bra no wiase nyina ho. If I told us so obedi ni nyansa. Na adwene nim de abra ye adwuma no. O chani nyina ho de ma de wa mre befa. Obechani na ho de ma de wa mre abefa. Yensu yehudi ne bone kese. Yensu yehudi ne ade bone kese. Na dia no nipa nya wo ne bra nyina apomo sa edie mfaso na wonya wo bre ni name na kuma mu na adwene a oha na ho wiase ni nyina se nipa ha ye ho o se ye de yin oha na ho wiase ye ha ye ho yes sir eno bi na David kan wo Psalm 39 Psalm 30 me kenya me adwen a kire Psalm 39 mrante ne maba wo ka asem yo me kan we wia me de asem ni na ba na wie kenka homa me tia brother e mama hu ma wie brother mama hu ma wie ana me na kakra wo susu no bia wa wie ye obia wa wie ye ade a me ye na nkanya me na me ye na nkanya me papa Francis Kwasi Amoako e na no ochiri montene so ne nsempa ne ko ade a ye na nkanya ne ye na nka asempakafuo bi te se evangelist Oduro e no preach baasi mu no wo mo na fitin so wo mo kenyamsam e montene so na nkanya de
nanke nka ho but ewurade awie break ase monso monko ya adwuma ni bi adia ye eye kokobo obi a wa awie tinini ni wa awie deponye ni wa awie yina ye wa awie eye me yase enenya mesampa ayira fi so wo kanya mesamo a wonya affordable senti na me ba ye medical ka che osa affordable ni wunhia ye wo kwa agifufuo no omo ye wa ha ni bi ne faculty wadwen sachira mom ho hia me sa wo sachira wadwen aba me ba ha mani beje pa efiri so wo kra ba akunya nkwaje a osuru na eniche tiye edi asam ne ba na wie ye no obia wa wie ye ade won say ade bibi ba so na atwam na ekọ because wa wie ye empabo bi ba na e friend opanka shoe atwam na wie ye aba ya bag bi ba na e friend ma ye bag eno nso atwam ko adwa yanki wa hia wunua ekọ ene ma de metimi abubo bebre wo kai poki esuwa no poki yogurt baga na ha ne etwitwa senka mrante wa he yogurt ru ani timi chemu miensa ne a chama ni ewurade ni pa bebre wa azazizo buronya pa yetimi fa coke ba coke 1 bottle of coke ewo okurum ye chama ni pa 13 coke ba ko ne gu kapa seketu bi ne de amawo dan wani ji ebeje no firi safia so dan nyame ye wadom ye yi akokọ nanso ato so a ewurade yesu age afeda ansa no wanya bi sa ahwe na me hwem ofra yi a wo mai wo mutimi order half chicken no mu si hono wo mo ye wi asase wo I'm telling you adia bia wa wieye adie bia wa wieye o si ntewurade ma me hunu me de yin ma wieye ene me na kakra wo susu no na kakra bia wo susu de ma me hunu me chere ma me chere me hunu se ma me chere she wo me na se nsama pe na me mfie nya hwe wanim mfie nya hwe wanim ampa oni pesi su den ara o ye de yin no ho keke ampa oni pe bia nam se sunsum kwa oni pe bia nam se sunsum keke ampa wo ha ho se wo no nso abeka se ye ha ye ho wo pesi wo ye overnight wo pesi wo nya sika overnight but wo ha wo ho free se wo bo anu a obi na beba befa wo ha wo ho mumma yenti ase se ewiase twam etwam Niama kosu wiase na edi adanse se wiase item Matthew 24 verse number 3 omoba Yesu nchen bebisa se ka kire se ebra bai na nsam a wo kiken na ebe ho na dia be na be ho mayo etusu mienu no ewie enyimu na ye nan no de no ka no na Yesu boase wo se mo so na obi a na ada na nipa be dimidi be ba be kase nipa pi dimidi be ba be kase ni Kristo no abeda da nipa pi abeda da nipa be na be so okoni akose obete okoni akose mo hwe na makoma hwe ya na wakoma ndu se twase ba na so na wie ni nya ndu na so na wie ye na nkasa de enya ndu no ma be so o man so o man so ni aso ya ni aso so be ba me abia o wa kom eni asase wo so e be ba me na ye no nyina na wo ko ye amfiti ase na ni wo ko ya emfrase e na obeyi mo ma hwe o so obeyi mo ma hwe na wakum na me nti na nyina be tane mo enyam nwanwa odo bu che bi dan kwadu dane dem na obi di screwdriver ko wo no besina entimi nchire nipa wo ball pa timi yema werebo etimi yema werebo Captain Mahama ena ne yire yekunani ena ne ma enso aye nyisia meka sema che otie ne ye na Ghana ha tentene ni ha lukura eni Ghana okay yes one kasa na no me yi television one preach say say ye permit yakoye pray I will come say e ma permit because the adan ya wakase tie tumu na me say mummi so say tumu Ghana ha yaje atumu ana ana so mu ye bi a wo nka nche me e ka se ka asem wa se me ma permit enkrofo dina circle do me ha ewuro wo mu tumu pe mema mu hunu nkoche emo ehye enom ne ade to wi ni koke e wo su mu hunu nchire wo mimi pe permit the aye prayer work abom paye ama meyi ne mo bone kankano a etimo so yes ye man permit am say odo chere say ka kire ne say meje permit no next time ye be sa agi account na maka kire ne say trumudie obi di wo bi trumu a omu mienu na omo kobo nsam chem tiani ya mutumi mo nsam ade mudi bi ana
Kasa tie trumudi for say ah na kasa sa bi china hepe na brante ya we jina mesi butu ho ma me mfentua hwade ye kuta mi mike na ye di be wura wutrum abia bi wo bi atum onyame nyansem mu no ete say elastic a edene pa sa de na connect to your spinal cord to your brain into no eno ti na apaso ko bibi baby so na wadampa e send a message wo benyane wansa no asori yakọ say obi di obi trum a sa de na te say tia afi wo peso ko baby so a it does not send any message which na bedwam wa Tina Crawford nebo we will become Tiania. The king of Yachine and the Yachiro and a ma and the fam mama and the fam mema Bonne and Moroso and a how may you bonne sin enim ye penny enim penny for enim one enim penny for a yama with a ho nipa deep on ya one ho. How you know obi timi fa wono ankasa ne ba obi timi fa ba ya there say 13 14 years me ko ye crusade Cape Coast me ko ye young 13 years omo bo be tibra aboso kan ya last 2 weeks na ba na ko aboso kan 2 or 3 weeks 2 weeks ago ye wa aboso kan ye crusade girls the wa aboso kan omo ayi ukita 5 cities ubetimi ni obada enu ntanu na boys yi de ti omo hot so aha mi nim ne emoji wa ha nim ne emoji wa ha emoji 21 20 ni 30 aha emoji 20 ni 30 mo market wo soro tiani ya because amacho yesumu video hweye no anto video medi asem no eba na wie I want to tell everybody that is watching and listening in this particular place and na me hwe ne ma koso wo wi ase a etumi ba me hunu se se de yesu kan bia dia dance here se wo wura ne ma yo atusum yi no abenko and na watu ni power sinti dia watu ni power be no be yo ho ama na do fa to for be be so and do fa to for there Ghana when you do I'm telling you fake prophets think I'm empty no but that any problem be but that any problem be na some me be those and I'm say emo ma be those wo mudu do ado be jo mudu to no a wonto ano be na obe jina makodo wie no we jina makosi wie no no obe jina obe kan yin wa sempa wi ase nyina anu tin ya be jina ha ahini yin wa sempa ye be kan ba bia na de dia na nyina dance di wa dance se be ya atemu da wan kasa wante enu asa na wie enu ansa na awie ye no ebeba Ese samu achiwade e bom man na. Se wunu achiwade e bom man. Ah obi for Daniel kan say Jacob ko bia. For Daniel kan say abegina asori dem ho. The working kan no. Obi a working kan. Na nti ase. E na ono yudi anwane ko beposo. Obi a wo yudi anwane ko beposo. The identity no. Oh more identity. E na say say we feel dem. Na the onu no so. E san na chi me fa ne ntoma. Na ono ofa fro. Ono menu fro dan mo woni. Na mo mpa na mo twane. Ma Brian na mo jone na ma awo pre anasa homeda. Na ono ohihia kese a. Osedian ya. Ohihia kese a. Osedian. Ohihia kese a. Ah e free say. Iti ya simfiti ase besi ne. Ebi mada. Na so bi wi mada. Ebeba. My God. Enunti na yete Ghana ha 14 banks etimi collapse in 1 year. 23 microfinances and financial services gone. Obi catch them say bank bi wo ho ebegu a amenyi ni da. They say UT Bank. Obi catch them say ebegu anka amenyi ni Unibank, Unicredit. Obi catch them say ebegu anka amenyi ni. Wo mu ska awuye hia na eba na ebi ma da wo. They can say much. Obi ka say men's gold be ye ne aye ya. Kamenyi ni da. Enso asi. Brother Bako 3 weeks ago no musie no. Isika da men's gold 1.2 million Ghana cedis. Opekakra kra de ahwe no ho yade wanya. Yesie no. Tiania e ya ho hia kase a e ba wiase so. Enu di na girls ya abai omo ye Messi ni senepe obi o musu a senepe I say I break it in Jesus name people musu boys nam say hwe na e wo kire na de na apel se me pe bank for one more botai she suit ene o madwuma agu yi wo ba gi adi musu nso ye ko bada
Monty as here. Yeah, Juma wa had don't underestimate us who. And if I hear Juma to say, aha, I was so kind, o kind she no money at the Kukumpi last week near Kukumpi, a crusade woho, and no money at the Yamatu a move bomb, Beskawi Butum. I catch you. Yamatu bomb, Basika, cash. But the I say, me pe coat to Yabka, go to Cantamantoni at all. Na banki egu yo TV me nso me koba me befi anye kura me 250 die eda me ho ade a chi a me ba benya feeding fi go school me yire nso benya akon ho ma abo me ha ne say na nipa kura ba wo ha 250 a day king kind 10 days say nipa say na ebosu me adwuma a omte air condition mu omte Jesus kala. I want to encourage all of you this year. May the Lord bless you more and more. Amen. Oh yeah, in the name of Jesus. Amen. When you Amen. 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 And next year, Yami Aduma Membrano. Na Amen. Now I be a human be a cow. Amen. I will use Sudimo. Amen. And I didn't think any munchila was our I will Jesus Dimo. Amen. I'm in a canipa. Amen. We didn't hear somebody but a year. May catch will be our share. A seminary and yatia and in the Yakena Quaco Sydney say. Slow and young pound. They didn't ransoms. Osanga for me, no, you more a year. Do me and son do not carry home. A son of me, a son in there. Yes, and answer. So young couple. Be answering me. Now I let him ransom. So I would do the ransom. The enemy penny answered. I see where any dear. You penny answered. I see where any dear. You penny answered. Where dear. You penny answered. And you pose one can say a Christian for Sadia, one can say Gremu for Sadia, one can say recreation for Sadia, one can have some for or see where any penny na. I said, yes, and the enemy will suro on young coupon. Now we didn't ransom. So na ye ne ye nyina na Yakobon beba atemu. Ose ne ye na we nyame de beba he. Atemu mu. This is amazing. Read the word of God. De hinta nyina nso. Ose adie bia we ye hinta. Papo boniu wo bu ho aten. Obebu ho aten. I'm telling you. Eya na metimi dwene ho ye nuanum bebre ne enu na te. Enum de umsi so ye. Eya na come Job chapter 24 verse 23 me kai wa ya ma me yam hihye me kai ho ma me ntia awurade ase. O ma wotena ho jojo. So wo mani patena ho jojo. Wo de wo hoto no so. Na wo ye yi a wo de wo ho to ye di. Na so na ni hye wo na kwan. Enso na nyame na ni hye wa kwan na. Wo du de kron. Wo du ba bi e kron. Na so kakra bi pe. Kakitwa bi pe. No ni ho. Ya hwehwe wa ye hu bi. Wo kya mu no sie won se ni pa nyina. Wo na ye sie wo se ni pa na. Wo kya won se ye mata. Wo kya wo se awio ewo ementam. Papa ba ko no okumase no wo sika pa. Ne containers 40 footer 8 every China buy and oba so oba ba be yi containers no okra na yire ye na 2 bompa ye man what na Mercedes Benz ML brand new air condition tia enyum tia so odi ni briefcase sika ye mu ma obetua ni duty what na ka yi mo every kumase wo ba sabre no na kwan ne da potena se a enam chebi eni oduma se be fa potena se eti papa yi ba ni yiri wo fie be se 1 hour papa ni free fie na onya akọ eso mami asomasi ni wo se ai oso wukuru ni wo wura asomasi wo se ai oso tumiri kabra potena se sesia oso die na si wo se bra sesia sister edu wa ni kunu bensi na ne ties rewie mo ye twa ese de ebre e de agu ni kunu efunu so wa kira sesia se me kwa ba sana ye nuanmu enya akwanhia wo dompo ase o se dompo ase o se eyi a wo keep koskwan mu hei sa o makra he ma ache se ye kokuru mu aba 34 people obi ansore enura wote akwanhia esi wo kwanzo girl ya wo twice water mesimenti me anayi I couldn't sleep ha nka wonte na fie kure nka wonte na fie na adia ne de minua eye ebre ne de ato hyebre so ebre ne so a wo ye dien ebefa bibi so ena aba ice water akohia na kwam wo ice water
I am a ya me to UTV one random news. I am a ya young girl. Obia otonsuo osimi pensuanum. You won't believe. Na nsuo sachet baako eyesen. Bag baako no eyesen. 5 cedi kura. Into 5 cedis intina girl you lose your life. Eye madwere ho. Na sabrai sawaye obia onyam fa Kristo I promise you. Sabrai osan yetade agya no odemu dada. Atemwo eda ye na ye nim moma ye hwe ye ho ye obi mu ame wo fa ase mame mom ye hwe ye ho ye na ye nti ase ye se onyame bebu ye na ya ten ate bi ayeye atemwo ho ebira me ne wo bebo mpa ye me pese wo fa mpa ibo no very serious. William Yankai first second Corinth for me to sum yenu etinum yi mu aye dunso kenka oma mintie. But I said so be Christo mo. Obi be Christo mo. Ya body afoforo. Na se kire se obi fe Christo a. Obi man nsa so na dwi. Enya kwakwa man kwa Christo sum no a sum no Ghana ha no. Enya no bi na America no. Eno di ne ade na ba ahayi. I'm telling you, ensore fo de bi abefra mu papa. Ensore fo. Make us a match now. Enya asore fo anka sister anka ote oni ne kunu te manfe kwa asori bi wo manfe o se difo bi ko yi ho difo and the sister ekogina manfe nsuo ho oba wafo obi ne dross nchen original obi yire nsuo ho asema american wo pa ko bisa ase wo manfe yin na yin fie obekọ akoto ho obi yire akwankyere ne se ye be ne dross ho ene ye disi ho no agini din no abeti na fie nikunu de ne nsaka na nadwe osema bre wutiri so wa pampa so wa koma wodi fufu sika wade o me de nsaka wa osema bre we ade no abre ade adwuma no aya wa bre pia ni ye ubetie kenya mzama chiro eso wa bre sese Wulufu tietiaso wo hip tietiaso to tietiaso wakodi akwa edifo ya ye ho adwuma anadwe eso mu asema bere wo bere ye de adwuma na wudo kokofu anaso ko adopa. Hey, hallelujah, amen. We can see it is so more Christo man o ya body afoforo Christo o se Christo se ni wura ne kra jempa no aye de a body afoforo ni o madada nyina atwam ni o madada na atwam chani o nyina afoforo ni o madada na ne foforo ko ye na Yakobon free ye mu na ye nyina afi Yakobon a onam Christo so apata twe afam ne ho wo be yesterday and ya bre numere pa kenke homemtie na ye nyina afi Yakobon onam Christo so atwe afam ne ho no de mpata so mama ye and so Yakobon Christo mo God is in Christ reconciling the world back to himself na wa mu onfo so ngu so hana me pese obi ati ni o se ne wa ye bia na dwe ye mungu so ade bia wa ye pen ye mungu so me de asam ne ba na wie won from so ye mungu so what do you say Romans chapter 10 9 and 10 what do no pay mu ka se Kristo Yesu ne awurade na wo de wakoma gidi se onyankopon na enya ne na fra wufu mu a wo se wo obeje wo nkwa efiri se koma ene wo de gidi kotini ni mu na ano ne de pay mu ka e de ko enkwa giem we can home yeti na so do no pay mu ka se Yesu ne awurade now do no akoma gidi so onyankopon enya ne na fra wufu mu wo beje wo nkwa na akoma na gidi kotini ni mu na ano no de pay mu ka ko enkwa giem. Everybody that is watching us online, we are getting ready to pray with you. So wherever you might be watching us from around the world, we are here with our brothers and sisters sharing the good news of Jesus Christ unto them. Ebia will be a fansato oboso ebia bompa yena reasemni na akonewie empaba yebo ejidie abrise jidie nyuma nka ho no ewu tachirema wo hoi eyenipa akwa mu adeketua bi etimi tufo enketua etimi tufo akase ne nketua eyoja ketua ehye akwaya akase ne nketua eti babru kan seto no na reka ba bia wugina bia tachirema ya ne yede pemu akase Awurade Yesu
Mate wasɛm anwummere yi. Mate wasɛm anwummere. Ehunu sɛ wasɛm yɛ nkwa. Ehunu sɛ wasɛm yɛ nkwa. Wasɛm yɛ kanea. Wasɛm yɛ kanea. Wasɛm yɛ ahwehwɛ. Wasɛm yɛ ahwehwɛ. Mɛgyina mu anwummere yi. Mɛgyina mu anwummere yi. Ehunu sɛ me ne wo nyina yie. Ehunu sɛ me ne wo nyina yie. Fa me bɔne nyinaa kyɛ me. Fa me bɔne nyinaa kyɛ me. Ɛti me firi nea ɛnteɛ hɔ. Ɛti me firi nea ɛnteɛ hɔ. Ɛtwerɛ me din wɔ nkwa nwoma Ɛtwerɛ me din wɔ nkwa nwoma nim. Ɛnna anwummere yi. Ɛnna anwummere yi. Me Kofi Drobodi ɛ. Me Kwame Usu. Mayɛ abɔdeɛ foforɔ. Mayɛ abɔdeɛ foforɔ. Yɛ wɔ Nyankopɔn ba. Yɛ wɔ Nyankopɔn ba. Me nkwa ne nyinaa. Me nkwa ne nyinaa. Mɛsom wo. Mɛsom wo. Mɛdɔ wo. Mɛdɔ wo. Ɛwɔ Yesu din. Ɛwɔ Yesu din. Twerɛ me din. Twerɛ me din. Ɛwɔ nkwa nwoma nim. Ɛwɔ nkwa nwoma nim. Nso. Nso. Mayɛ abɔdeɛ foforɔ. Mayɛ abɔdeɛ foforɔ. Adom ne nti. Adom ne nti. Afei ma me ne wo mmɔ mpaeɛ te asefo mehyɛ wo ne onyam ɛde ma wo ma adɔfo yi wadɔfo yi ɛwɔ ha nyinaa ɛne wɔ mu a ɛhwɛ yɛn ɛwɔ online mesrɛ wadɔm soronko ne mu nhyira ɛde ama wo bibia abere a wɔma bɛfa wo sɛ wura ɛne wɔn kra agye nkwa mebɔ mpaeɛ wɔ Yesu di mu sɛ bie wɔ soro mu soro ne hyira wɔ mɔ to nhyira nsuo gu wo ma yi so ma wɔ bia ne ɛwɔ yɛ ɛnyɛ yie ɛnyɛ nhyira na ɛnyɛ mfasodeɛ ɛbɔ mpaeɛ ma ɔmo ahokafoɔ ɔmo mma ɔmo adwuma ɔmo sikasɛm mebɔ mpaeɛ sɛ obi a wɔ ha na sɛ bɔnsam ne ne di asie ɛwɔ sunsum a onyame wo gya no watemuo ɛntɔ sɛ gyina sie nim ɛwɔ Yesu din mu obi ato na duro anwumere yɛsane no obi ani bere no de na to tankuruwam ne ti ado anwoma so anwumere yɛsane wɔm obi a sika lɔko yɛsane de ma wo ɛwɔ Yesu din mu efiri na kro wuntimi nya adwuma mmɔka bie mu da onyame nhyira ɛyɛ nipa ɔdefoɔ ɔmfa bi nto so yɛnsa nhyia wɔ nasie no na onyame ayiyi mu afiri apata mu kɔ store mu onyame ama osikadwete no kɔ animu na wabie nnwuma no bi nso aka wo nyɛ nnua yi nkoa ɛwɔ Yesu din mu na project bi a woyɛ onyame ama na ba so ɛwɔ Yesu din mu awurade mama pomutene onyame mama ɛnkwa ahoɔden wom ɛwɔ Yesu din mu yadeɛ biara hinta wɔ nipaduam ɛna anadwi mebɔ Yesu diri etu saa yadeɛ ne firi nipadua ne so ɛwɔ Jesus din mu afei mesrɛ wɔ nyame adom a ebi nkasɛ efiri ɛnɛ ɛkorɔ sɛ wohyɛ dwa atɔfoɔ ne atufoɔ betu mirika aba bepu ahyia ɛwɔ Yesu din mu obi a wogyina ha mere wohyɛ wɔ nyame adom ne ne mmɔborɔhu no mo a mososo daeɛ basabasa metwam ɛwɔ Yesu din mu afei mebɔ mpaeɛ wɔ obi a obi de adura bɛpete wɔ apatam wɔ nyame atam wɔ nwansim ɛwɔ Jesus din mu obi a wadwuma ɛho agu fi mede noa de hye mogya nim ɛwɔ Jesus din mu awurade nhyira mo nsɛm na wɔmtɔ mo nsɛm sradeɛ ɔma adeɛ bi a mobɛyɛ nyɛ yie afei mebɔ mpaeɛ ma mo mma ɔmo kɔ sukuu a nyame ma wɔ mo ho ban na wɔ nyame ma wɔ nyansa Kristo ɛde nante yɛ ne bi ɛwɔ Yesu nasorani no ɛdin mu adepa bi amma wo you will not die before your time may the peace of God be with you in the name of Jesus the Christ. Somebody shout amen.